nešto pre ušća preliva se preko povisoke kaskade. Njenom obalom vodi uskotračna pruga. To je jedna od onih koje su ove godine prevezle svoj posljednji voz. Bilo je to svega mjesec, dva pre našeg dolaska i šine još nisu bile skinute ni ogrezle u travu. Iz zgrade željezničkih stanica izgledale su obično, kao da u njima nisu zauvek prestali da kucaju teleprinteri, zvone signalni uređaji i izdaju se vozne karte. Nekad su na toj stanici silazile đačke koje su u posjetu pećini Hrustovač. Preostajalo je đacima još podosta pešačenja. Mi smo se kroz selo Hrustovo uputili terenskim vozilom. Bila je to prilika da vidimo izbliza jedno slikovito selo u kome se živi na izgled. Onako polako i smireno kao vreme kad također nije bilo pruge pre nego što je izgrađena. Međutim, to je samo na izgled. Kad se bolje zaviri u neko dvorište, lako se može vidjeti nov automobil inostrane registracije, a verovatno bi se i u kućama našlo mnogo toga što odudara od ovog romantičnog starinskog ambijenta. Jedno je sigurno, put kroz selo ostao je isti kao u vreme kad su kroz njega prolazile samo volovske ili konjske zaprege, pa posjeta pećini Hrustovači predstavlja pravi podvig, išli peške ili kolima. Otvor pećine zarasta u zelenilo jedva se primeti, ali iz tako kamufliranog predvorja dobro se može osmatrati okolina. To je uočio i stanovnik ovih krajeva i mnogi posle njega. U zasveđenom udubljenju pred pećinom iskopavanja su otkrila tragove života od kamenog doba do srednjeg veka. Iako arheolozi već decenijama temeljito češljaju tlo, kad se zakopa još se mogu pronaći delovi najstarije keramike. To je takozvana vučedolska ili slavonska kultura, kad je čovjek već bio otkrio zlato i bakar. Kao i kod mnogih drugih pećina u našoj zemlji gdje je ulaz bio zaštićen, i ovdje je neko obio železna vrata, pa čovjek mora da se zapita kakav to nagon tera naše ljude da obijaju ulaz u podzemlje gdje se, osim prirode, ništa ne čuva. Predistorijski je čovjek živeo samo u svetlom predvorju. Ovamo u mrak nije ulazio. Ako je neki radoznali junačina i kročio unutra, sa svojom bakljom mogao je naslutiti, ali ne i vidjeti čudne oblike koje je otkrila naša priručna rasveta. Nisam video pećinu kroz koju se, pre nego što je čovjek intervenisao, tako jednostavno prolazi. To je hodnik širok 10 do 15 metara, ukrašen sa strane stubovima i draperijama, ravan i prav kao drum. Negde se na tlu vidi splet beličastih šara. Obično je to plesan neke gljivice čijem razvoju odgovara ovaj prohladan i vlažan ambijent. Jasno je da je nakit u nezaštićenoj pećini delimično oštećen. Najčešće su pokidani krajevi saliva. Postoji, kažu, glupo verovanje da će dojilje imati više mlijeka ako piju vodu kroz ovakvu cev. Ponegde se hodnik rastvara u dvoranu široku i do 40 metara. Na takvim mjestima su u sredini monumentalni stubovi, visoki do 10 metara. Ima, kažu, jedan sporedni kanal, dug oko 400 metara u koji nismo ulazili. Dužina glavnog kraka je 600 metara. Na kraju pećine je jezerce. Iza njega je zavesa od siga koja liči na barokni oltar. Povratak nas je nemilosrdno brzo prebacio u stvarnost.